Yes, katonye twifurize by'umwihariko kuguma kugubwa neza amanywa meza tuyifuriza umwaka mushya muhire turi ku itariki ya mbere y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Birumvikana n'amakuru menshi arebana n'umutekano politiki na diplomasi tugiye kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo, tugenda tubapudetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko byifashe. Nizere ko muri tayari imirwano yakomeje kugenda ica ibintu, by'umwihariko tugiye kuba tubikomozaho mu bice by'ano muri teritwari ya Masisi, muri teritwari by'umwihariko ya Uvira. Turaje tubabwire buryo ki imirwano ikomeje guca ibintu mu gihe benshi bari mu kwizihiza umwaka mushya, abandi bari mu mirwano ikomeye cyane. Turaza kubabwira yuko AFC M23 yeruriye Amerika ntidushaka kongera kwemera nk'ibyabaye by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Ubwo ibyo ntibijyanye no kuva mu mujyi wa Uvira, ariko kandi tuze kugaruka nyamuneka no ku kibuga cy'indege cya Pinga tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Gatanu kuri gatanu rero mube tayari kugira ngo ibintu tuze kugenda tubyinjiranamo mu buryo bwihuse cyane. Sindi butinde rero by'umwihariko nyura nk'uhite mbangura aya makuru mpite nyinjiramo mu buryo bwihuse. Nyemera nk'uhite mbangura aya makuru mpite nyinjiramo mu buryo bwihuse, ariko amakuru nzi no kwinjiramo nsuhuza abantu badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, byaba ari mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa ndetse na Zimbabwe, baha by'umwihariko mbifuriza umwaka mushya muhire. Yes, sindi butinde rero by'umwihariko nyemera nk'uhite mbangura mpite by'umwihariko ninjira mu makuru adasanzwe arebana n'umutekano, politike na diplomasi muri rusange. By'umwihariko hano mu mujyi wa Uvira turaza kuba updatinga tubabwira iby'amasasu menshi yumvikanye ahitwa za Kalamabenge. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tuba updatinga tubabwira uko byifashe. Hari amakuru agima aturuka mu bice by'ano muri teritwari ya Fizi ahitwa za Makobora, imirwano yamaze kuba ica ibintu, ivumbi ryatumutse. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, tugenda tubabwira uko byifashe. Muraza kunyimira by'umwihariko tunyarukire mu bice by'ano muri teritwari by'umwihariko ya Warikare. Hari amakuru yemeza ko ikibuga cy'indege cya Pinga gikomeje kugenda kigerwa amajanja. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kwinjira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko tugende tubapudetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko byifashe muri rusange. Twirukanse cyane rero dukoresheje drone z'ubwicanyi. Bisimwa rero yakomeje avuga ati twabwiye Amerika ko tutazongera gukora iryo kosa, nituramuka dusubiye inyuma hagomba gushyirwaho ingamba zidafite aho zihangamiye ndetse no kurinda abaturage bacu. Yavuze ko kandi ingabo za EAC, umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, zishobora kongera koherezwa ngo zirinde Uvira ndetse zifashe no gusubira ku biganiro, nubwo Kinshasa yo itabyemera. Ingabo rero ziri hafi yacu kandi n'ibihugu bya EAC bigirwaho ingaruka n'iyi ntambara, kuko ariyo ibyo byakiriye impunzi zishobora kurinda Uvira no gutuma ibiganiro bikomeza. Ibi ngibi ntibikomeje kugenda bitangazwa muri rusange. Uwitwa Corneille Enanga rero nawe hari ibyo yatangaje muri uyu mwaka rero w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura n'amakimbirane akomeye n'umutekano muke. Zimwe mu mpande rero zagize uruhare mu biganiro by'amahoro zatangaje ko zahisemo inzira y'amahoro zishingiye ku nshingano zo kurengera ubuzima bw'abaturage ndetse no guhungabanya ejo hazaza h'igihugu. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara rero, Corneille Nangaa yavuze ko iryo hitamo ritari ryoroshye ndetse ko nta na rimwe ryabaje bitewe n'ibitambo
byatanzwe, ariko hakagaragaza ko byari ingenzi kandi bidashobora kurindwa. Yongeyeho ko impande zagiranye ibiganiro n'ubutegetsi bwa Kinshasa zibikoze mu mwuka w'ukuri, ubushake bwiza, zigamije gushaka ibisubizo birambye. Iyo nzira rero yagejeje by'umwihariko ku masezerano atandukanye yashyizweho umukono muri uyu mwaka wa 2025. Itangazo rero rihuriweho ryashyizweho umukono mu kwezi kwa kane. Itangazo rero rigena amahame rigendwa Declaration de Principle ryo mu kwezi kwa karindwi. Uburyo rero bwo kurekura imfungwa bwemejwe mu kwezi kwa cyenda. Uburyo rero bwo kugenzura no gushyiraho ibikorwa agahenge bashyizeho mu kwezi kwa cumi. Nta masezerano y'ishingiro yasinywe mu kwezi kwa cumi n'umwe. Gusa nk'uko Corneille Nangaa abivuga, ibyiringiro byari byatanzwe byaje guhagarara mu buryo bubabaje. Yashimangiye ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwihutiye kwiyereka isura bwari busanzwe buzwiho, kutubahiriza ibyo bwiyemeje no kubeshya abaturage. Yagize ati ni ubutegetsi bushingiye ku binyoma n'amasezerano adafite ishingiro. Ku bijyanye n'ikibazo cy'umutekano n'imvururu byugarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Corneille Nangaa ashimangira ko ari ikibazo nyamukuru cy'abanyekongo, kandi ko gushakira ibisubizo hanze y'igihugu ari kwiyobagiza ibimenyetso aho gukemura imizi y'ikibazo. Avuga ko kuri ubu buryo rero ubutegetsi bwa Kinshasa bukoresha by'umwihariko ari ukuyobya rubanda no guhisha intege nke z'imikorere yabwo. Yongeyeho kandi kwirukanka mu mahanga, gusabiriza inkunga no kwitotomba bitazigera bikemura ibibazo by'imbere mu gihugu birimo ubwicanyi n'itsembabwoko, umutekano muke udashira, amakimbirane ashingiye ku moko, ruswa n'ubukene bukabije, imvugo z'urwango n'imvururu, kunyereza umutungo wa leta, ubujura bwo mu mijyi ndetse n'isuku nke ikomeje kugira ingaruka ku baturage. Iri tangazo rero rije mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhangana n'ibibazo bikomeye by'umutekano n'imikorere, rigaragaza ishusho yo kutizerana gukomeje kurunga umubano hagati ku mpande zombi zihanganye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Birumvikana yuko rero nyamuneka ibintu bitoroshye. Hari amakuru menshi rero akomeje kugenda avuga. Tariki ya 27 mu ijoro nibwo Ikenge wari umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC yagiranye ikiganiro na televiziyo y'igihugu ya Kinshasa. Muri icyo kiganiro yakanguriye abanyekongo kwirinda gushaka abagore b'abatutsi, abashinja kuba abanyamayeri bashuka abagabo mu rukundo nyamara bafite imigambi mibi ibyihishe inyuma. Aya magambo ayahuza n'intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intambara ubuyobozi bwa Kinshasa bumazemo igihe bwitira u Rwanda, ndetse ntibunatinye kuyita umugambi w'abatutsi wo kwigarurira igihugu cya Kongo. Ku rundi ruhande kandi, ihuriro rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi Tshilombo rivuga ko intwaro ryafashe rigamije kurwanya imiyoborere mibi irangwa na ruswa na wabo, ivangura n'itonesha, cyane cyane ibikorerwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, by'umwihariko abatuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Iri vangura rero rishingiye ku moko, ku rurimi, imiterere y'abantu. Iryo ni ryo General Major Ikenge yongeye gushishikariza mu buryo buziguye mu magambo yivugiye kuri televiziyo y'igihugu tariki ya 27. Nubwo ayo magambo yaje kumuviramo
kwamburwa inshingano zo kuba umuvugizi wa FIFA KDC. Hari ababibona nk'igihano kidahagije. Muri icyo kiganiro kandi Ikenge yanemeje ko inzego z'umutekano zafunze ubuyobozi bwinshi bwa gisirikare bikekwa yuko bakorana n'u Rwanda. Icyakora nk'uko ateye impungenge ni uko umwe mu bari bafunzwe cyane cyane abatutsi bakomoka mu Banyamulenge bamaze igihe bafunzwe bataragezwa imbere y'ubutabera ngo baburanishwe kandi batarahanwa n'ibyaha by'umwihariko bashinjwa. Ni byinshi abasesenguzi rero batandukanye bahereraho bavuga ko benshi mu bafunzwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victams urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no
no kudahana, kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeragaho nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23, cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye, kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke, zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima, nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamune kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyimira nze kugenda nkubita mbangura, mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo, nk'uko biri kugenda bigaragara, ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba, ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isaa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya, tukagenda tubapudetinga. Gusa binumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano
ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye, nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye i Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abapere n'ahitwa